Saga Cross 1.5 IGT 4 silinder. Okey. Yang menariknya dia tawarkan automatic transmission 480. Okey, pasal design ni saya tidak berapa kisahlah. Boleh jadi ini adalah pengganti Pro 2 Kembara, kan? Yalah, sepatutnya Pro 2 keluarkan model seperti mana Pro 2 Kembara, kan? Tetapi mereka tinggalkan model tu, mereka tinggalkan segmen tu, dan mungkin Proton akan ambil alih. Sekiranya Proton betul-betul keluarkan Saga Cross ni, mungkin dia lebih baik daripada Pro 2 Kembara lah. Apalagi kalau reka bentuknya menggunakan konsep front engine, front wheel drive. Okay? Lebih mudah diselenggara dan lebih kuat. Sebab kalau front engine, rear wheel drive, yang tu untuk pergerakan yang lebih baik, dia perlu 4-wheel drive seperti mana Kembara. Tetapi untuk front engine, front wheel drive, dia tidak perlu 4-wheel drive pun sudah cukup baik. Okey, dalam hal penyelenggaraan pula, kebetulan saya sedang selenggara Kembara saya ni. Okay. Untuk buat engine, kita perlu buat engine, dan gearbox kita perlu buat berasingan. Okay, sebab engine di depan, gearbox di tengah. Okay. Tetapi kalau front engine, front wheel drive, engine dan gearbox berada di depan. Okay. So, apabila kita turunkan gearbox ataupun kita angkat gearbox, kita boleh buat engine seperti mana kita buat engine menggunakan engine stand. Okay. Kita boleh telanjangkan engine tu di dalam engine bay saja. Itu yang menarik tu. Kalau sekiranya Proton mau buat 4-wheel drive pun dengan reka bentuk front engine dan front wheel drive, sebenarnya tiada masalah. Sebab Evo pun front engine, front wheel drive, tapi ada drive shaft ke belakang, kan, untuk mengaktifkan roda belakang. Bahkan Honda Accord Euro pun ada yang begitu. Okay? Front engine, front wheel drive, tetapi ada drive shaft ke belakang untuk mengaktifkan roda belakang. Okay, front engine, front wheel drive ni dia heret badan. Okay, dia heret badan, dan apabila berada di jalan yang berlumpur, dia agak mudah keluar daripada jalan tu. Okay, berbanding dengan front engine, rear wheel drive, yang ni menolak body. Okay, dia tolak body tu, sebab tayar belakang akan menolak keseluruhan body kereta tu, kan. Dan ialah untuk pergerakan yang cermelang seperti yang saya katakan tadi, dia perlu 4-wheel drive. Okay, supaya tayar depan tu pun boleh ambil bahagian untuk menggerakkan kenderaan semasa tayar tu sedang dibelok ke kiri atau dibelok ke kanan. Jadi dengan reka bentuk front engine, front wheel drive, kemudian ketinggian yang ialah SUV, kan, sudah pasti dia terbaik di jalan yang berlumpur, jalan yang sederhana ekstrim, di bandar, dan juga jalan-jalan kampung ataupun jalan luar bandar. Ditambah lagi dengan 480, ini akan menjadikannya SUV mini yang terbaik dalam kelasnya.